Today we're finishing our series on the series Faiva, finishing the task. Amen. I'm praying that God has blessed you through this short series. Atua, principles, series finishing the task. So if I touch him out, you see Hakai, you know, tell Pule, Pule school, say Pule sumato, Mulia, you tell Pule, tell to see my own to see Hakai. After the Atua, you know, in a 40 year, say amen. It is the Holy Spirit that has led us and brought us through, and so we thank God. He knows exactly what we need at what time, and so we praise God for His Word. Hakai lo nam tala Pule, Pule school, say Pule school matolo from mole. Na yel tatu fetu fatasi maya tolu ana fihubuna. Umai la iyo le tu se Hakai ya o ila la mawai le tatu malusi neitaya. Hakai lo nam tala Pule school. So it was told of a mobile or maybe a tour. That's a fact of yeah. The word of the Lord came to Haggai a second time on the 24th day of the month. Tell Zerubbabel, governor of Judah, that I am going to shake the heavens and the earth. I will overturn royal thrones and shatter the power of the foreign kingdoms. I will overthrow chariots and their drivers. Horses and their riders will fall, each by the sword of his brother. On that day, declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. Say amen. O fifilia oe, ole afaya oe malapau auna ole natala le ya seru papel. Le neitaya o te fia tala noise mta u fai mo fia fa apea. God's sovereignty over everything. God's sovereignty or God's authority over all things. Say amen. In the beginning of chapter 2, we discussed how the temple had been built. Lua tausanga talo na fausia lua oi mtau po lua fa tausanga fa le tausanga na faiea le ngā ruenga o le toe fausia ino le manmanu o le Atua. 4 years, but they did it. They obeyed God, they feared God, and they finished the task that was before them. But they still had some issues. In the first part of chapter 1, the older generation had seen the original temple, and they were sad and disappointed because the second temple was nothing like the original one that Solomon built. Awawalato baba aya to ese le matangofie o le malu mo mua na fai Solomona male malu elonga lua le wo fai se pape. Amen. Le alana tato tala noa ile le anga o le mea le o le fatusa. Langa ele taua ile Atua le matangofie o le tino mai o le malu. A le mea taua ile Atua
o le whaatumuina o le malu I le mamalu o le atua. Mea lana whai atua I le atua, awal koe mawa aifua ia le taimia Solomona. A ia ko I loa, e sili aku le mamalu o le a whaatumuina I le whale mo le muli lea, e le o le whale mua mua. Lea lana tatou sili, o le ale malu lea, e ale na fio mai Yesu Keriso. Yesu Keriso o I o le malu lea. Leo mawhai o na tatou a ui ai ma o ai I le mea sili o na paia I le nofo ali o le atua e ala lea I le toto paia o Yesu Keriso. O le toto ma le tino o Yesu o Faiva I e popuni leo o mawhai o na tatou o atuai I le mea o sili o na paia. A o le mea sa whaasaina le whenanga tuai. Mea le na whaataua I le mea mua I sa elu a to e foi o to mai le tawheanga I a mua to e whai le manmano le tua. Lango le manmano le tua, le representation lea o le mea e a fio ai le manmano le tua. And God knew that. So anytime we build a church, we build a temple, we know that this is a place where not only God's people meet, but it's where God meets His people. Say amen. Longa lua sa tatou tala noa I le paia o le atua. Lena tatou tala noa lena fasili atua I le atua vava ai fo tangata hai. Leo mai e whaila tau taulanga a o la tau lima e le paia luma o le atua. Lea lan tatou tala noa le na atua mua ma le na atua le atua e sili o na tāua I sose na atua umalava o le atua o le paia o le atua. Mea le ia tatou mana tua langa o le wala awa le atua ia tatou paia aisea awa e paia le atua le tatou se au auna iai. We must be holy because God is holy. Len tatou fesili ei. O lea le winga o lea mea o le ola whapaia ina. Mua you are what? Separate from the world. Wa tu ese ina oi wa le toe tutusa oi pe wa le toe a mio wa le toe whaatasi oi ma le lalolangi a wa to ese ina oi. Say amen. You have been separated from the world. Le winga te le toe a mio whaalalolangi e te le toe ma whau whaalalolangi a we a mio whaatua. Say amen. You start acting and serving God the way God wants you to be. The second meaning of holiness is what? You are set apart. Le hupule ua whaasaina, ua whaapaiaina, ina ia whaonga o se ipu e ao ngā mo le whinangalo le atua. So you are set apart. You are also to be different from the world. Say amen. The holiness of God. And then last week we also talked about the third character of God, no, the second character of God, which is what? Le whaamaoni o le atua. Say amen. O le alava le tatou whaale tonu, o le a foi le tatou le atoatoa, o le a foi le tatou le whaamaoni, e le suia e le whaamaoni o le atua. Say amen. E whaamaoni lava le atua, le whai atua I loa ia le atua ia sirpapelu. Sirpapelu ia e manatua le aso nei. Ia e manatua le aso nei, ia I loa le esenga. Le taimi lea sa a fiu o tau e ai le maona. Fiu o tau e whainu ai le whaamaliaina. Fiu o tau e whaaputu e whaimei e ula fia I le atua. E whaimei o le aso nei ne o tau usi ustai, o tau matau ia Iova, o tau whaatau nuu ina le whaamoe o le mea la o le a o whaamanuia atu ia te oe. Si o le suinga le o tula I mai leo whaimei e manatua le aso nei. Me le Midway e manatua fo I le aso nei. Say amen. O le a iai se suinga, o le a iai se suinga I le whaamanuianga o le atua. Ai maise o le la asanga o le whaatuatua o tatou sawalinga. Say amen. So know that there's going to be a change. And we need to expect it. Again, is it because of you and me? No. It's because of God's faithfulness. E leo tatou. E leo se tatou ami o tomu. E leo se mea tatou te whaina. Ai ono le whaamaoni o le atua. Say amen. Nei tai au. Ia tatou tala no le pule aoao o le atua. The sovereignty of God. I was telling you that you look around and you see the news and you hear about shootings on the rise. You hear about the fires burning in the Amazon rainforest. You hear about all of these different things that are going on. Lots of bad news. And sometimes I whaalongo tātou I news e pe e whapapole I nei tātou noto. A tātou baba ai foi o leo la lata foi le taimi e toi su e tātou persteni. O le mea baba ai atu e o tō tele o isi ke risiango o le longa I lako candidate o support. Whamei nisi o Trump, whamei nisi o lea malea. Au tangata ke risiango. O isi a kai me baba ai aku o fufusu e ai lunga le Facebook.
O mamafa kala e lafo o lakoa. Now if you malo le kalaka. O if you ngā o whai loa tu e ate oe. O ai lewa ka ngaka e malo e whai ma Berskingi o le United States. E le suia e le pule aoao le tua. Pe maua le ka ngaka lenga e fia mga oe. Pe le o oe fo i ka ngaka le e le fia mga oe oe. O ngi ngalo i ate oe e le suia e le wha maonia le tua. E le suia e le pule aoao le tua. Because a lot of times when we forget about the sovereignty of God, we love to take things into control. We love to say, oh, this is my thing. We think that we're the reason why this president will stand. And we feel like it's this president that's going to make everything right. Amen. Now, here's the thing. I'm not saying that you shouldn't vote. No, go and vote. I'm not saying that you shouldn't think about who you're voting. No, think about who you vote. But I want you to understand this. When you understand the sovereignty of God, even if the person that you voted for didn't make it, God is still in control. Amen. God is always in control. No, Now you may say, yeah, but how about you hear about all these bad things that he's doing? I'm telling you right now, don't worry about that. Because God is still in control. Say amen. O mea fo ile tato e le tato mana onga fo ile whanua nei o tango whai lawe wha malosi tato e tāre sia yo e tato susta I me whinga o wherewe tato wo o me whai tula a whono mo pe mika e awangi ngano ia te oe e le ma whai fo i le pule a wherewe o na siria tu le pule a le tu me le tato oe mo mo te tamu me le tato oe mo la na pongi aisia se tato mo sa ili le tua malona fina ngalo anga lue mai loa le tua e le aise mea ma whai ona tau fia le nga lue mai le tua whai fo le fina ngalo le tua e whao ngā le whanua nei whao ngā a toa e whanua nei e pule a le tua e whai e le tua pa ule mea tato e whai ole a whatua tua e le tua. Trust him. And if there is one thing that I want to talk to you about this morning, it's about trusting him, because we know that our ultimate hope is not in the President of the United States. It's not in the state of our economy or environment. Our ultimate hope is in the sovereign creator of the universe, and his name is God. If I make two seats on yellow, lua for luas for matasi, luas for malua for me, o ia foi, na te liua tau sanga matau. E ave se ina e ia o tupu, e tō fia fo i e ia o tupu. E whaina mai e ia le poto i e o popoto, ma le mana malama i e o i loa mawhauwhau. O ia na te whaalia mai mea lo loto ma mea ua lilo, ua na sila fia le mea lo o iai le po uliuli, o le mana malama fo i la te mau whaatasi mai ia. O e whaalongo iai, e leise mea lilo le sila whanga o le tupa. Mea la ngai whakapopole lo loto ma anu e umalo taimi lo popole whapea oi a le kumei pleskingi le la anu I lalo Amerika, no. O lo o soifua le tua. O lo o soifua Jehovah, say amen. God is still in control. Le fo I ke ei taimi ki halu wai whapea ia le la lay off oi malo ngā wena. Ke leo kaimi whapopole o mea mua e o soi popole o lo. Mea la ngai sa. A e mafo fai o whela mea la o mai e kupe kausei a inga kong iei lea pili hanu solo lo mafo fau e popole a fia manga o whai loa tu tae au nei a wane e popole a langa o lo o soifua langa Jehova o ia na whai a le langi ma le lalolangi o le atua e fo ai o le atua na te avese na o mea lea pau lava le mea le whai loa mai le atua ia e whatua tu atu ia te just trust him. See, it's easy to trust God when things are going good. O le whai mo fia I o lo whaatua tua I le atua I taini o lo sanga le mua I mea mua. Ai ke lo ole kai mi whenka o le kai mi kūlai mai lo whaara lawe. E kūlai I lo whaara lawe nang o mea mua se I whai mai si a apa mo mul kuspa ia. E le ai. E le apa kuspa ia o fia apa kul kourua. O fia apa kuisi mea ki au whai fuaka mai ki a. Nang o whenga ngā le mea leo whaapole lotu. Ke ia ua whaasolo ma whau e ke ia ua e ika fua le kangaka, whai le kangaka, whai fua si o ko olua, whai fua lau whaangau, whai fua lau co-workers, na ngā le whainga ngā le mea le whaapoloto. This is what Jesus says. I mean, don't worry, can any of you add a single minute to your life? E mawhai e se isi o na whaopopo se ni nute tasi ilona soifu. Usa le ale winga le siri le Yesu. Ke ilo le kaimi le e whakapole I ngai lo loko e alo lo kaimi o le kaimi mai mau.
O le mingu ke kasi lua e fia e mai mau. Mea ngai whamei Yesu, a wale mai mau mingu ke le aru lo whapaporingo lo loko I mea ia. Ai ea, ku mau lo whatuatua I ato. Papa ai ifo e mangu whilele ia. Whamei a, I kai o malawa le misi le ale pese o mangu ia. A si, o whee mea mawaila ko mea. Si ele kai usu mafofo I mea ngai whamei a, ele misi kai au pe pese ngai mangu. Ai sea, anga lau lako I loa, o le akua e foa I mai lawa le mea ai e tau maleasa. Si a mawhaila e mangu ia mawhai mea lea, se amen, se kurou lawa, ia mangu whilele, whawhea oi mau mawhai e le whatuso le tu. See, you and I were created in the image of God. If these birds can wake up every morning and sing and not know where they're going to get their bread in the morning, they sing every morning regardless. Why? Because they understand that God is going to bless them with the bread that they need for that day. But yet me and you were created in His image. And if these birds can teach us a lesson, stop worrying about foolish things, but trust God. When you wake up in the morning, sing and be happy. But instead you wake up and worries hit you and then you frown all day long. And you see people like that. You ever see people walking around with their heads down? Yes. With a frown on their face? A lot of it is because worries lead to depression. Depression leads to sickness. But why? Because they're not trusting in God. They're only looking at their circumstances. O si kai me fa ke le ka ko fa la belawe ai ngalo ai le ke leo le ko le ke au au mai ai me ala mai fa malo se la le ko sa se papel o ile Atua ia se papel le o fa mai le Atua ia se papel ka ia tu ia se papel o te lulu ina le langi ma le langi amen te le lo e fa lo fa mai o te lulu ina le langi ma le langi lua fa me o te fulisia le no fa li o malo o te fa matia fo ile malo si o malo no ese o te fulisia fo kariota le wingo tala le na le tato ma fo mana tua le tala le e le to atele tangata to fo ia to I Jerusalem aone ngalo ia te oile situation le lo ye fa me ile tala e sera na le limas fulu afa ile to atele o tangata Utaya na le limas fulu afa tangata na to fo ia to Jerusalem. Lela tato baba ai e ma fa fa lela tong fa fa ya tu fa ta ingale ina e lo ai se senga limas fu afa tangata to fo ya tu tele o isi tangata Utaya lawo o ma lia la to loto e fai papelo ni ma la to no fo ma lela fa mai wa uma aso sa la to manuia ma sa le mu ai la lo ifo a le Atua o aso le to fo I mai ai le tafeanga o aso o pua ngā tele o tangata I toa o I le tali tonu mamata o le Atua o mai e te ia I lato o mai e wha lave ma whai ma wha aso e sa I le lato tau ma whai ngā mo le Atua. Mea la leo iai, it's not a good state of economy as far as where they're living. The enemies surrounded them. On top of that, there was only 50,000, from millions and millions of people to just 50,000 in this small little broken cities. So there's no walls at the time, so there's no protection. The enemy can come in at any time and destroy and kill them. So you could imagine that this small group is living in fear. They're living in fear that at any time the enemy can attack. And they have no protection. They have nobody to turn to. But here, God comes and He tells Zerubbabel, don't forget that I am on your side, that I will overturn royal thrones. I can shatter the power of the foreign kingdoms. I will overthrow chariots and their drivers. If God is for you, who can be against you? Amen. I told him a fight. I say, langa leo fata sile Atua moto. E ui na ia fata uvale baba ai mai o tangata ia oto. I told him a fight. I say, langa mafai oto mea uma ile fesoso ani mai o le Atua. Si aune ngalo ia te oilo na upu lava leo tu si afai au le Atua moi. O ai se fasa na tau moi. Think about that. Because that's what it means to trust. Because God is saying, I control everything. You worry about your neighbors. Te popole fule lo makua ngai masanga vili o foi ke pule lo kuana. Anga lua tu foi lo te fai ko lo kuana kaufi e kaufi lo kole asoni.
A ko wa fa nga ile ko lo Pule ko fa manga ko ye ka ko awol va ai lo ko ai va ai le Atua le Pule aoao me uma ya o Pule ale Atua sometimes our circumstances and our the places that we're in, it's to teach us to stop looking at your problems, but look at God who's greater than your problems. Stop looking at your sickness, but look at God who is your healer. Say amen. Stop looking at the fact that you don't make enough. Ele lava le fasoa, ele lava le tutongi le ngā wenga, ai lete au auna I le Atua ua lava matutoe o le sosio manuia uma, ele aise me te mativa hai pe a whai e whai o wa malo leo mamo. Ale sili, vai ngai whai malo leo mamo. Sila ngā telo tangata le leo ai ia. Amen. O ke whia whai loa tu ia te oi, ke whiu leo oi ia te oi. Le whai mei tu spahia. E whaapotu e whaatu malo tanga I mea ai pūlo kanga se tulau. Ai sea, nanga o ke whamoe a te oe au fu te whamoe se tangata. Ai e whamoe le Atua. Amen. Mea la le whamalo se tuai. Trust in God. Make him your shepherd, because when the Lord becomes your shepherd, he says, you shall not want. Do you know what that means? That means you never desire or need anything. You have everything that you need. Everything that you need. But the question is, who's your shepherd? Is God your shepherd? Or are you still trying to lead yourself? Amen? Amen. And so we need to think about that. And so that there's one important lesson. There's just one thing I want to make. The sovereignty of God should lead us to trust in him. Ole Pule aoao le Atua. E te tau na tātou whaalango lango I le Atua. Te tau na tātou whaatua tua I le Atua. E whaalango lango I le Atua. Ai sea langa e mawhai I le Atua. Whaalango lango I lea. Langa e Pule aoao le Atua I mea malawa I te whia mana o ye. Lena tau whai atu I tai au tātou wawa ai e. Le ese senga. Le la whaatu langa atu ese senga o le manu lea sa whausia Solomona. Le la ta ua o le manu Solomona. Ia manu longa lua le na whausia seru pape. Nanga seru pape lule o taita. Le la tātou wawa ai I le manu na whaia Solomona. Le na whausia o le taimi nā. O le taimi o le manuia o Israel. O le taimi fo ina. O le taimi o le file mu. Nanga e wawa ai e tusi whamai ua file mu umale nuhu. Ua le ai nisi e whaaso e sama whaale lame le nuhu o Israelu. Le ai nisi e te atu I le whaingo le manu. Ua te le o le oa ma le manuia o le nuhu e tanina. There was no more war. There were no more enemies. But they were filled with richness and wealth. And the Bible says that e o foi le whaingo le manu. E ai foi nuhu ese matangata sa whaua ia tu foi lau papa manisi o maata aua e whai e manu. So there were people that were giving. So you look at this, I le taimi a leo Solomona. Taimi o le manuia, e o foi lai tangata ngālu lue. O ka se ko a ke leo kangaka. Lango le kaimi o le manuia. Kaimi o fia ngālu lue kangaka. Kaimi o fia kangaka. Leo ka ngu le folfolanga o le akua o le nu na folofolaina. Leo tu lato tupu o yaia lato palace. Everything seems to be in order. So everything is set. And so when Solomon builds the temple, everything is good. Say amen. Ai tātou hawa ai le taimi a seru papelu. Matua I ese mamaua ma le taimi le Solomon. Awane ngalo ya te oilanga leftu ato e fo I mai le tawhianga. Tawhianga lea ono lea. O lato leo sustai le na whaatanga I le Atua ia Papalonia ma Asulia e o ato e whaatau nuku lo na whamsinonga le nuku leo Israel. Ai whaatai le Atua. O umana le taimi o le tawhianga leo to e fo. Le ala wato e fo'i nei I al whaalawe lawe peo tau mwhai atu I la I ti lawa si vaenga le wato e fo. Amen. Nau le limas fulu hafe montu. Au le tele o istangata iutaia. La au fia I ngofo e Papalonia. O le isi me kako ke iloa I len kako whaikau. O ka ngaka o mai e kua oi mai lato o whaima lato fili. Amen. E ala isi o mia lato I tangata I te le fina ngalo le Atua. Lua. Lea ua whaatafuna ina le whale o le Atua. Lea foi o lo ua le petia ia le olo Yerusalema. Le winga la e le iaise me mawhai ona pui ai la ato. So there's a lot. O le isi mea e le tele ni au whainga ruenga.
Le isi mea, e le telefo ini mea, e whai ai, le whale o Iova. An mea lale na sawele tu e wha amalosi a seo papelu. Seo papelu. O ke wawa ai foi le le ai. Au ke wawa ai foi le lai kiki. Au le ka wawa ai foi ka ngaka makelo ka ngaka wa whasanga kaua kui ati oe. Ai e wawa ai sao mai ai atu au. Awa ai whaatasi loa ma oe. E le ise mawhai ona whasanga tau i ati oe. And sometimes as a church, Midway, we can look at it and put ourselves in the same place. A kongo e kako wawa ai aku. E lai kiki kako. E le ko kele. A kako wawa ai fo e kako bank account. E whio rolo si kupe leo lo save. Ai le kele fo. Kele fo e ka ngaka. Leo kako ke mana mloma oma. E whai kalo kako e kalesia. Kele. Now, let's not sit here and be oblivious. No, people always talk about the church. But I want you to understand this. I want you to go far long way for. I will for you to way for go my for far. I go pay le kala le tu le se papilo. E uinga I kiki oko. I go ke mafaya. I say na ma leo lo fa tasi le tu mo to say. Leo lo fa tasi Midway o lo fa tasi le tu mtato. A whai o le group lava lea ka koe ka koe ke whai le ngā renga lea tu o ke whai aku ia ke e mawhai ka koe mawhai koe mawhai le kai e mawhai o alanga mawhai o lea langa lea pen whai atu ia e whai tua tua langa le whainga ngā renga lea tua e le ngā yoi le manu lea le kero ka koe kupe e le ngā yoi manu lea le kumo le kalesia lea e ngā yoi le whai tua tua lea tua e mawhai le kamai le kalesia nge e le kamai le kalesia nge o mawhai le manu le e ale lea I le tatou whai tua tua I le tua o ia e pule aoao ai mea uma so se mea e tatou te wala awa tuai tūsanga lona whina ngā loe mawhai e le tua God can do it but again the key you have to trust in this sovereign God. You have to believe that God can do it. Lei se au ngā kako o mai, ka pua I lea tua. Lei se au mai whai kako o ngā pongi ai umai whai koe fo ia me kua I le kan kongu I lea tua. You kako whatua tua I lea tua. Let us believe that God is more than able. Say amen. Because you think about it, lei se mea langa le whatua tua. E le mawhai, e le ngā le whatua tua, e mga o mia lea, whaopopo ima lea, ma le ngā ruenga. Le ngā yoinga. O le whatua tua lai wha yoi, say amen. A e wawa aila o I wha malolonga o mga whai Yesu. E le kai ngā yoi Yesu au ka ngaka ngā whai lako whiwhilinga se e o pae atu. Le whinge lea puna toto, le alankala, whamea, se o pae atu a lea, I le pito ofu leo Yesu. If I can only touch, see, she made in her mind. Now, o fiu e sue, ye se me fa malolo, I don't know, mai o telefo, ala au, le longa fo ala au, fa me o mai fo fai longa filinga ya te ia, fa me se oa, na o lo pa atu. Si o le ngai o inga ngā, o le activating ngā, o le faith o le whiwhinge, o le ngai o le alu e pai I le pito ofo Yesu. And sometimes we need to act on our faith. Lea le mai ngā o e whea ngai moe. Tula I loa. Whai lo se whiwhilinga I lo loto. I know I can be healed in the name of Jesus. Do what it takes because it's one thing just to pray and never do anything about it. Awane ngalo ya te ol tatu talo le lei tele talo ale mea tano so ilo talo fa nga yo ilo fa tua fa nga yo ilo fa tua say amen. You remember the man that was sick and his friends brought him o tu mo fa lele sa ya Yesu fa mai na tau su e sa no fa mai la ya wo ona ha e tama ye lungo le tau lungo le fale on the roof And then they dug a hole in the roof. Then they lowered him in the midst where Jesus was. Fa'alongo el tala Yesu. Elei fai mai Yesu ile fa'atua tua. Tangata mai ile fai mai. Amu ia oe ile fa'atua tua oa. O wo ina o mai amatu oe. Sometimes you need good friends that would bring you to faith in Jesus Christ. Say amen. Because he didn't say, blessed is the faith of this man, but he said, blessed are the faith of the men that brought you here. Surround yourself with people of faith. Say amen.
Be careful of those people. Instead, surround yourself with people who says, keep praying. Keep praying, my brother. Keep praying, my sister. Your miracle is about to happen. You just got to press in. Say amen. You fa malusi. Fa yo tato foi. I want tato fefe. I want foi tato pole fu. Fa malusi lacy. Let's encourage each other. Instead of speaking down on people, let's speak words of encouragement. Say amen. I want koi kako kala le vai vai. I want koi kako kala le toilam. Say amen. Ay tato tala le manu malo. I say Say amen. Jesus has already won our victory on the cross. So we need to trust him. We need to believe in him. Ele vision lea watato malamalama. Ile tusia Sakaria. Ina ye malamalama o Hakai masakaria. O perfeta umaye lua. Sa ngalu le taimi o le tafea. Uma leo le tafea. You know, Umale exile, there were two prophets, the prophet of Haggai and the prophet of Zechariah. Kusala aevavai, o Hakai, o le perfeta makua, au Sakalia, o le perfeta kalvo. O le kaimila leo e Sarah taimi foi le tusia, e Sarah taimi foi e Sarah papelu ma Yosua, o kaimiolo o ngalulue umaha kai masakaria. A faila e kako fai kau fa akasi e mix mafilo le leia ia le tusi leo Hakai masakaria i le taimi leo lo ia le lua Israelu maseru pape. Mea la le tusi a Sakaria lo nam tau koe fa. Leo tato i loa ka mei wa watu le a ngelu e fafangu Sakaria ma fa i loa atu le fa linga o le tuunga la mepa auro ma la au o live e lua. A faila te malama i lea faalinga fa mei ua baba ai atu Sakaria o le la mepa ua auro ato toa. Malona tuunga swau i ona lunga, ma ona tuunga la mepa e fitu i ona lunga. E fa meila ia maala e toa fitu. O ala ia i le upu palangi fa mei, there were 7 pipes. Se isi la fa upunga fa Samoa pipe e fitu. Le la fa mei fitu la ia ala ia le fa mei olo tai mai i la au e lua. La au o live e lua e tasi le tu tau matau, tasi le tu tau angavale. Le la fa mei fitu le pai olo tai mai la au ia ai connect sa o ai i le tuunga la mepa lea. Le ala baba ai tuloa Sakaria i le fa alinga fesilia tulola angelu. O e malama i mele te va ai. Ai atu Sakaria le ai utele malamalama. Fa malamalama loa ia e angelu ia fai lo le tala la angelu le ia Sakaria. O le tala le o le upu foi le po se mau le o masani o tau lotonia tato. Fai atu ia seru papelu. E le o le malosi. E le o le fita. A o lo nganga o fita la ia io. It is not by might. It is not by power. But it is by the Spirit of the Lord. Tato fai taula i langa lefa mai ia tato mana tunatu i tato baba ai la ia tati le fa linga le la o tama fai ono sai mai lava e fa matala atu le winga o le mea le la o tato baba ai tolu me ia na baba ai Sakaria o le mea mo le o le la mepa o le la mepa o se tasi lea o mea fale o fa pa ia ina ma fa tonu ina le atua ia mose ina ia fausia ina ia tu ina atu i le mea sili na pa ia le manmano le atua o le fa tonu ala le atua ia mose le alo fa mai when you go into this house and you put this lamp the Jews are to bring the olives the fresh olives so that we can crush it and make oil of it, and then use it to fill this lamp. O le whatonunga la le tua ia Mose whaiatu ia Arona ma whaitaula masili o la tole matawhai yoi o le utuin o le la mepa le swao ui po umahava. Awa lava nei mate pe pele afilea mai le po se malama mai le tae au e susulu mai la. O po umana le o le ngā ruenga le whaitaula masili. So when you look at the lamp represents the temple of God. O le la mepa o le whailonga leo le manu le tua. Le lai tato baba e whamei e fitu paipa ia a. Ia ala ia o lo tai mai i la au e lua ia le whamei o la au o live le tu tau matau ma le tu tau angavale. A tato baba ai la au ia le whamatala la angilu whamei o la au ia o tangata whaauina le tua e to lua.
O le fesili, o ai tangata whaoina i to o lua ia lo tau tala i lea tua le taimila. Lua tangata le masangi na tau I tātou whaitau I Hakai, I tātou whaitau fo I a Sakaria, I le whaitau fo I Sarah, mua o Serubabelu. O le kovana po le taitai au o le lua Israelu. Lua, o le whaitau langa sili, o Iosua. Le ala e whaatusa le o la au o Liveria lua mua o Serubabelu. Lua o Iosua o tangata ua whaauina I le tua. Le ala tatou whaitau whawhela na whaatusa na mea langa fo I maantua o le atala le tua Serubabelu le o lea. E leo le manosi, e leo lea. Ele o fita ao le nganga le atua. Mantua foi o tusi hira mia le sa wai tusi le fa mai awale ea. Ona fa apea ona fita lai mai ho fa mai e ma laia le tangata e fa atua ia I tangata. Fa mai ma ua fai tangata mo na lima a ua liliu ese lona loto ia Jehova. Fa mai e avea o ia e pei o le tula I le vao. Na te lei loa fo I bea o mai mea le lei. E mauai o ia I mea paa I le vao. O le nuu na o mati ma le le aina. Ai whamei lo le iswai upunga whamei ai amu ia le tangata o le whaatua ia Jehova. O le ua whai Jehova maona whaatuanga. A wā o ia e whaapei o le la au. Koe tau maua mai le whaatusa o tangata whauina ia. Ai se ame o whaatusa I o la au. Langa o la au ua whaamoe le atua. Ua le whaamoe le poto. Ua le whaamoe le fita. Ua le whaamoe le malosi. Ai whaatuatua I le tua. Langa le whamei ea. O le whaatusa na o tangata I whaatuatua I le tua. E whaapei o se la au. Lea lai whaatusa ia la au e lua ia o olive. O tangata ua whaawina I le tua. O le fesili whaafeana whai mei o tangata whaawina le atua langa o olive sa oilea le suau o le suau e maasani o le whailonga leo le whaounga po o le amnanga pa I o le atua. Mea la leo whailoa toi le angelo le whaalinga lea. Ia tau I loa o le sosia o tau manuia o le sosia e mawhai ona e whai ai mea uma o le ananga o le atua e leo le fita e leo le malosi a o le ananga o le atua e leo lo poto malo atamai e leo lo talenia e leo le leo lo mea lofa a o le ananga o le atua le ananga o le atua le vava ai atua I paipa ia a e mafau e foi o sisi me mfai ma fa malosi ai koe le na maua le aso farai le a e amuia tangata e pipi I Yesu e pipi I Yesu na mo le sosio manuia o le sosio lo malosi o lo wola fou I tai a uma mea nai ta ua I lo whatuatua I le tua au ki whatuatua I kanaka langa lengio mea maua se tangata au foi te whatuatua mai se whaifi au langa leiso manguia le whaifi au o nao se au nai le tua se amen ai e whatuatua I le tua o le tua I le whai una whamanguia le atua trust in God and you will be like a tree that's planted but then the opposite is what? A shrub. Le fa meo le tula I le vau ki le lope ke malam lama le meo le tula I le vau. Le ula le vau le se la au. Kama I mea fo le ka vili e ka sel fe ula se lili a fa. Mo meo le ka maka I fa mo le sta maka. Amen. Ai le fa mo le tua. E ngai aua fa mai mauna o kai mi mea ngila nang. Aua koe vava ai fua au ke manga au fua. Aua koe fa se inga o I tuna na o ngila nang. Ya le fingi le wo umanga kupe le fingi puna toto me wo umanga kupe alu su ele fo mai male fa mai go le no se me inga ua fai no fili ngai alu ya Yesu aua ngai kai minga maua lo fa ma amen ala mele fa ma o te tato fili ngai nei tai se ko tu fo la man amen e sta to me mawai tato o ave tato langa to le to cursed is the man who trusts in man, makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched lands, in other words, the dry lands, in the wilderness, in a salt land which is inhabitable. But blessed
is the man who trusts in the Lord. Say amen. Amen. For he shall be like a tree. That's what's representation of these two trees. The anointed men of God. Ifai oe mafai longa fa mau. Ole upule sa ole upalangi ole mama fa ilonga fa mau. A ring. Ole mama lea ole fa ilonga fa mau ile nganga Britania ole nganga fa epeu. Ole mama lea sa mama na ole tupu ai mamai. O isila mea alula tangata ave fe awal tupu. E ave se fe awal mafai ngan watu tupu. E mafai ona se e tupu mama lea tu atu tangata lea. E alu watu lai ave le fe awal nuku lea. A kaba ai mai le nuku lea ole ta ofi atu ya le mama lea ole tupu. E lo le nuku lea e moni ole ave fe awal mai le tupu. Al mea la lea baba aire. La lefa mai lea tua ole a fai oe mau au au na. Le la fa mai. Ke lo ole le sifa atu so le fa ilonga mau na le fa mai tu se efeso ele taimi e te talia ina Yesu e a fio mai le nganga pa ia e fai ma fa ilonga fa mau ia te si le lai tatu ti o ai le o ia le fa ilonga fa mau le nganga pa ia te oi ma God has sealed himself with the spirit, the signet ring of a king. Only a king can wear it. But when the king took it off and gave it to one of his messengers, anytime a messenger brought the message of the king to a village, the village would know that he meant business and that was from the king by proof of that ring. And the significance of that is we also have a seal. Amen. We carry around the seal of the Holy Spirit no matter where we go. So se mea ite aluai na watu le fa ilonga fa maua le tua ya te oe o le tangata o filifilia le tua. Amen. O oe o tangata na filifilia le tua ina ia fai maona awana. A wale fasi se ina fo o la lang nga la fo fa mela lang ia o oe o ngatu filifilia sa i awa. Ai mala malama le tua malona fina ngalo o oe o tangata o filifilia le tua. You have been chosen by God. Nanga family upo le tua nei sisi na family upo Yesu ele tongo mai filifilia. E famia aoao na o filifilia o tua. You didn't choose me, but I chose you. Do you understand your significance in the will of God? Baya malam mai lo ta wala fina ngalo le tua. Nga amuki mangaku fa kauha ayaki oi. Awole mangaku fa kauha ayaki. Ele stenyo ke fa longa feka kalo kanga. Mangule o i. Ele kalo man fa opunga le fa mai ia tu mau ia te oi. Le vi inga e tu mau tangata le fa tauva. A koe ma ngai le fa longo e o nga ka vole la fa maula no ai ila wa o ia fai ka o kuspa ia ele kono ko mau se kanga ka fa ka wa ele ka ka la mo fa tu tua le ma le ola fa pa ia ina le tamo fai le tua ia fa tua tato e tamo sili atu le si level tato fa tua ma le tato wa ma fa ai fina ngalo le tua o le popo linga le kako kakalo lea e kakalo ia ma kako fa ka wa ai ala me kama fai lea ko ia ko mau ya ke oil inga ai ia fa tupu tene ina le matu fa tutu aua fa mo le la ka ko wa ma ka ko fa nga wenga aua ko fa longa a ku ai pesi e ka resi ka lo ai aua ko pe fo ka ko aua me ko mention le ku mau le fa ku va le ka ka lo fa tupu tene matu fa tutu fa malosia le matu fa tutu ai sea ya oi le fia nga finga le tu fia nga ma tato te fia nga le tu malona fina ngalo me le tu au nge ko mau ma ko se fa ka le ai fa nga hinga me o tutoe o lima o vai ato tu ina ato toa ya te oi ia nga mo oi malo fina ngalo. Yes, o te loe o le langolisi teni e mixa i ma le nganu fa Samoa ina ia tau fa longo atu pe o ma ngai le tatalo e pe loto maulalo no. Amen. Because o le fa folinga le mea ngau tala i fai a le maulalo loto. Ia tato fa maulalo mo ni luma o le tua. Ia tato wala au le tua, ioi le tua, mato te mana o mia oe fe soso animai ia fa tupu le mato fa tua, ia fa malosia mato. Ilo nga wenga say amen. Amen. La le tato fa man losi. Lua Timoteo tonu fai pumua moe o lima. O na aso e ngatai e o mai e aso fai ngatai.
Masona o tatou iai nei. Awa ia vea tangata ma e alo lofa I latou ia I latou. O e mana na o e tupe. O e loto vi. O e wha maua luma. O e upuleanga. O e le wha alomo I mātua. O e le wha whetai. O e amio leanga. O e le loto aina. O e tuu mawaenga. O e wha atua upua. O e le taofi mana o le tino. O e wha saua. O e le alolofa I tangata amio le. O e wha alata. O e so o na whai. O e ua wha wheteina. O e ua tele le manao I mea wha fia ai le aise manao I le atua. O e ua peise I ua amio atua. A o le mana ua I lea mea ua latu te ena. Ia e alo ese lava I tangata whapena. Te leo le nei lisi. But if you look around, you can see a lot of this list happening in the world today. People who are lovers of themselves. People who are lovers of money. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. And I love this verse. Having the form of godliness, but denying its power. Amen. Tu say amio fa atua. Ai te ina le mana le amio fa atua. Amen. Praise the Lord. Tu sa na le lingo le sitala le te mfaina tu ai e ulanga fa folinga. E fa folinga. E lo lotu whaatasi e wawa ai mai tatou lotu e tatou fia e poto fo e si lima e poto fo e wala au I le atua ai umai fo langa e leo se ngā wenga ngā au le sila fia le atua o I e wha masino unga tai tau e umai fo wawa ai atu e wha fōlinga leo la. Amen. Langa unge ngalo fo I a o ia Utah. Utah le ma whaatasi mai Yesu se tasi fo ina filifilia Yesu se tangata na lata ia Yesu. A ai whaatasi ma Yesu. Wawa ai I wa venga Yesu. Whaalongo I mea matau tia na o ina Yesu. Whameina o fo I au so o whai wa venga. Lenga iei fo I ma Utah. Ai umai fo o tatou ngala malama le tawa. O tangata na lata ia Yesu. A olona loto malona fina ngalo. Na mamao I le mea na fina nama I le atua. Mea le te wha manos te sua I tatou e kalesia. A lata mai le atua. I le ai lava se isi e mawhai o na whaamalia ina lo loto. Ua na o Yesu. Ua na o Yesu. E le ia tatou whaaman losi ai. Ma na ia la le kupuna sa kau ia whai ua tatou la unga nei tai au. Leo uma whamei leo le fita. E leo le maanosi. A lo wanganga. Leo le whamei lo I whai upuna I la lo I fo whai upa iwa ma sulu whamei le atua. O lima o seru pāpelu na whaawai na I le whale ni. O na lima foi e wha umai. Me whaalonga le tala le atua. Langa lewa ngai ioi mai le atua le usiustai. Le mataku o seru pāpelu luma o le atua. Le la whai mai. Langa mea una whai atua. A whaatasi loa le atua ma oe. E le ai ase mea me whai una tau whila fina ngalo le atua. Le whai mai o lima o seru pāpelu. Na whaawai ngai le whale nei. O na lima foi e wha umai. O le mea leo te whinau e te soswani atu e atu e nei tai au. Langa o le series lea o le wha iuina o lo whai. E te wha atua lo I le atua. E te wha lango lo I le atua. E o ana tau nuu le wha moe leo lo tātou tau whai. E o ina ia wha iuina le Faiva leo lo tātou tau whai. Mea la le afesili pe whaafeo na whai. E leo le fita. E leo le malos. O le anganga o le atua. E saulo le anganga o le atua. Oko. Te baba ai wawenga o le atua. Te baba ai mea matautia. E whai ai le atua. E manao mia o na tātua. Whātua I le atua. Whaalango I le atua. Awai ma whai ai le
Say amen. Depend on God, trust in God, because we know that nothing is too hard for God. Amen. Amen.